Wakomori watukufu, Wakomori mjihundrao masiwani arwe maswa ya Komor, Wakomori mjihundrao bonze mwe Komor, Wakomor kao mazintananta za dunia kamili mjihundrao, rehma na amani na usalama na zimwendeleeni lirarenge miadi ukana zelera zinu ngardunji ya wanu lijitekeleze kirasmi kikawaida. Abonge wanrutao wandisonjia nyimwa samanjia ngamjorambia kana yesongio njema kao Wakomori mrama hunde bahati. Wa alaikum salam Idi Idris. Kao masamanjia ngamjorambia ukana yesongio njema mrambie nene eclairage kangio njema sebo na mrambie joka njema halisi. Wakomori leo tijabanu jintekeleze madanne ikao 5/5 Ali Kamardini marhaba menchi 5/5 zimadanne hizo zikansi hena mnainu ngamjo emada ya mwando tikaujaban leo nje nrongozo wa moroni ani kata madwandu wa moroni abo wauti dwandu wala la moroni ili mwanadamu ya ile wendo shikati jatamanga mjo nrongozo wa moroni abo waundo wenye moroni abonge mrula lo moroni abo tikutwenesa kabo ye moroni marhaba menji ildi abonge yode madda ya handani tijan rongozo wa moroni leo ni watolenya swahabanu leo tena ndo nabwema shisho waishie mpartage video inu ndondro au kaya sisi tido wandu rabwaze page ruduhunda za entere za heze rongora za mbao zenu ye entere ya hatu nde kanyimri mrongoza oni ngamuishi yao shakartina hata entere rezita hao osonmaze video rezifanya ozenu abonge leo tirenge miadi njenu nrongozo wa moroni katamadu wa moroni wautido wandu wala lao moroni waundo wenye moroni surtout do wa moroni wambao de notable do waluno mji wa moroni wanu manotable kaujanu warongoze wanu leo abonge na mbwema shisho mwishie. Mada ya vili opposition makandida ya ne ani ma opposa wa Asmana Zali ngwaonda ngwaoje neze voti zijao za hema tepite na mjozi na mwabana. Mada ya raru de hadisi ya hembaba uparo Sulemadi washi babajani makalima ikao mze wa hatu oya yatekeleza jana humjini mnungu ngamjojanzi na nuwe wanu ili njaka ujani demba baola wala njaka ujani mrekadre shatika hujani heze anketi razifanya za huswe mbabaola numuyenshi hahe ni namna rimjua o yalona wana raili wontiju yalona wana Faransa rasara fanya ze analizi ze anketi ramjua heli ya hembabaola ngardu jabanu riwonese za huswe mbabaola. Bien sûr imada ya mwiso madayane dezi habari za huzuri wa dini ikauri wono jana wafanya majlisi ya mumji wa Pari ngarduzi na nuwabana. Abonge wa Komori, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To sana salamu na zimwendeleeni haini bahanu mjihundrao wanu nga bosi wandu ratuka ujardo julo hezerezo zinu riamini ukano wanro wenji ngwarijuao urijua karjaka hujardo fanya video rehunda entere heze video rezifanya uzinu hamadu wandu jina shasise za hatu sitima journalisti karja paramba sima journalisti shasi wandu rajitolea ritansawe yezilio harumenti rionesho wa Komori watu uzelewa na watu uzijua. Abonge haini bahanu mjihundrao wa Komori watukufu rehma na amani na zimwendeleeni umalahoni hanyu rimwabieni ukana vanu
ngamrongozo mji wa Moroni ni haukaya ranzori wonese vanu ukana wakati rakauyenshi Moroni si wasaya rakauone madhamana wakane Moroni ni namna wakautahesha Moroni wakati raona Abdalla Mamit Swafeini no wadunga abo ze mze Keldi ze Salima Mudu ngiyo diferane namno mji wa Moroni wenda oleo kabanu sirwa ondora honda bahati karjazalwa haruma minui sharizalo lanswiri rihundu bahati tena rienshimbabi haruma mji wa Moroni riwono mbabi mavushe rishi ya riwono mbabi tena kamze Keldi wo kajafahale mzee Abdalla Mamit Swafeini kajafahale semradabi wao pia kwa jafahale ze Muzawar Abdalla wandu wao wakane Moroni yesheosha Moroni shikaya ye jirma ya mji wa Moroni ikaya bal hata haini raisi yakahuja hakamhara haruma shaitiso shakano mji wa Moroni leo inu mrungu shangayo wandu wambakana ngwaende sawo mji wa Moroni leo bali shwangari jua uze tarehe za wandu wandu wakana pupa la huruma haukaya wakati mzee Keldi Moroni yakanamuo yakati Muzawar Abdalla yakanamuo wakati Abdalla Mamit Swafeini yakauirume Moroni wandu wao ntipia mrebira Moroni 17 la mandazinu katwandu swale lansuri mrauno upando wa miomsiri wa aswili wandu wao kabo pia bahimbo wakaitiso Moroni waja wandu leo warengo mji wa Moroni mtujuanga ndo hamba ukana wani wa ubadili na intérêt personnel shaizo ranzori warongozo banu wandu walono mji wa Moroni leo waende sao kwa tumerite ukatido tokarje banu rjeri wani Kenya swaha haukari wambie ukana yesheosha mji wa Moroni kachiti ye Moroni isibonti ye Moroni ketina thamani ye Moroni ketina hata utuhairisha thamani ya Moroni kayiti leo karna kaujar shangazi wa leo se wandu raone Moroni akana madirektor generali dekreshi yani izo dekre za madirektor generali 18 wa Moroni wakati wa Sambi alafu hiyo kabatile wa inu mbukana kaujar shangazi bahari ngabo wandu wano plan na baiza madirekteri no ni wandu mlone Moroni mwikeitina thamani alwa bwana no wadunga hapo ani vraiment Moroni kaitina thamani sincèrement izo za kautsongesa banu le order tie madda ya kangarongoza wandu wa Moroni karuturongoza wandu walalao Moroni mbuna ile wendro bangabo wandu walalao Moroni ngabo wenye Moroni zonga subuti zambe banu mbugujo jwa ulala hato bajanani shayetire kine Moroni ukirimra wajiro bajanani bajanani ngabo nyumba ziko wajiriwa kumtanga ngabo nyumba ziko wajiriwa shabuke tonesa kamdu hawajiri nyumba bajanani kabwede kino wa Moroni rwarongoza obano wa Moroni rwarongoza obano waongwa jijuwao tikahanzari mu profiteri mwambieni banu wenye Moroni nyi wa Moroni ukana ye Moroni ketina thamani ye Moroni ketina shaitiso ye Moroni ketina hata mba aratha ya utonesa kainu kapitali hemi kimila hemi kontie ya hoa tende mtutwamba hari Moroni ngiwa na uchamfu na majaya izo za mferi za lameri amferi za majaya amferi za lameri to henda izo za lameri shanga mwanzo nije harumwe kimila harumwe kibinadamu harumwe kumuyenshi nenamna raone Moroni akauvuma nenamna raone Moroni yakanaye jirma ya hayo nesheosha hayo wakato wandu na wavumbwa banu pia wakanamuwa wakabo wanyuma jalelo mahundaze plasi zakana Abdalla Mamit Swafeini zakana Muzawar Abdalla zakano ho wandu tipia ze Salima Mudu no wadunga na Said Salim nyima jaleo kabatie sharafa shahe Moroni ikanzari jeri mwambie ni banu ukaye Moroni ketina thamani ye Moroni ketina valeur hamado wazee watende wakabu wa hafa na izozo tipia adabu kam tende za affaire personnel
haukainge moroni ngiona valeri karja jono bahanu leo yinu mdu ja Muhammadi Darusi mdu ja Muhammadi Darusi e bahanu ya Honda ukamdu ja Muhammadi Darusi le dzina wilo ye moi Darusi haini mdu eshikomorisha hatu mdu ya parau dzina lilona Darusi uo sharifu mdu ja Muhammadi Darusi lelo yinu ngwendo ngufanyo kwezi usoni mafatihu na manotablu mlono mji wa moroni kamtushinda mahunda hikma ukana nyiti wandu wa ufanya kwezi shanyido wenye moroni yaladhimwe shosha moroni shikae yaladhimwe jirima ya homju wa moroni ukae yaladhimwe ya biswara ya homju wa moroni haini mri ya elewe ukana vanu hata haba yuto waze wa hatu wafu sha hata sirilo lelonga sine valueri ya moroni shamdiwa za pia nywa moroni wa moroni mlo ya boleo kamtina rongo mtita hao katido ukana affaire personnel na envelope basi mrenge moroni muiroto iwa usombwani izo zora kanza jeri mrapeleni banu ukana kamoroni keti moroni kamoroni kejatimia ye kikapitali ye kimoroni kemoroni kejatimia moroni yabo hata dembeni yabo hata ikoni yabo hata mijion tipia kena utparo wa avance kemoroni keti na sheo yabo hata mijia hatu kena ukana sheo kena ukana jirma yoruba hara kanzar profite jeri warongoze banu nyinyi wa moroni mlone moroni lelo mambao kana nyido mlone moroni ukana moroni mlio leo yotidio katiraiwo na ya Abdalla Mohamed Swafeini haukabdala Mohamed Swafeini hakautawa shahaheshende nweshe usha moroni shikae muzawar Abdalla hakautawa shahaheshende no ile moroni kae na keldino wadunga abonti pia leo inu mdungu shikitiho mrewo no wandu yaonesewa ukana wandu walone moroni lelo ndo wajerewe moroni leo wandu halafu ni namna moroni ya usombwani ni namna moroni ito na valueri ni namna moroni ito ustehilwa ni namna moroni ito hata yezinu kwa tine sharafa sha ustehi moroni njaba kabati wana wa moroni walona dekre harumezinu njazamba shesheo sha moroni kashiti hamade namna raono wabira abonge izo dizora kahanza jerima lezeri banu leo ukana nyiwandu mlone moroni leo mjikaza ukanyido mlonyiro wenye moroni shajiti wandu mlala wa moroni moroni keiti hata moroni itinzwa tomaya moroni keiti na sharafa karamba moroni abo yunga mjinga ngwandu wa elewa o izo rambao haini mwandamu mwenza hikma abonge Riju hanza mjikome maruhe bwa moroni hauka juzi titoanya soha tamba ukana wa moroni kamjaparo himilia wanahanyu mawavalorize wa moroni kamtuhimilio wanahanyu mawavalorize shanyi uhimilia wandu warenda wanahanyu nai na hizo tizizo wandu na wavumbwa banu wakanizo o wandu wakabo wakati wakaurume moroni kimila rekibiswara rekipolitiki wakauroshe moroni ne sheo ne valueri ya homji wa moroni haba hakabati ye sheo ne valueri ya homji wa moroni isibonti iyo hasibabu hindi si hasibabu ukana wakawandu wa hafana ngabo walona muwa kamjarengarele ya huwa hafa Abdalla Mohamed Swafeini hakabu hakaulala kaltets juha esa moroni erememo mbuda hena mnainu hauwani yeshe usha moroni bahata usiku ya joka uremonu wade yafe haremwa hauwani yeshe usha moroni izongara za shele ya uhamanda haba harika komori haukana waka komision waka ya kane directeur par intérim ya kama soneleki haka ureseve notabilite ya moroni wende wadaize haki za he moroni udu bahanu ya remahu wade harmoze taraja ya jia fariki Abdalla Mohamed Swafeini abongele wainu mrutu hande hata hafu juma wani moroni kati ya kahufa ihundi habalangu waniwe moroni nyiwandu mlone moroni leo kamtina valueri nyinyi wanyi yabo kam fadhalike moroni muibuli yange jendao moroni ba usombwani moroni ketina valueri moroni ketina hata marongo tukayonti na hizo hasibabu ndanyi mamba o mtende ngamwania we moroni nyido mlo moroni karamba hena mna hiyo wautido wa moroni watudo wandu walala moroni rotodo zirejeza shao wauri warongoza wandu wenye moroni
wabulie moroni iba usombwani, wabulie moroni rende hati hinru. Abode namna hiyo yabo kaituonesa ukana maudu mimi mwana mdembeni nijifari uka mimi mdembeni sha hosa moroni kati wono kaka moroni katina sheo katina valeri ngam jordini kontinye bangu ni rende tihinru parce que kabati valeri moroni kabati sheo wa moroni waze wakabo wakauwanie sheo sha moroni wetina umezi wakaurumieza hauko wandu na wavumbu abo pia haini mraka kinaya nyinyi majalelo kamtuonesa kana mkinaya na mmonesa oba muo ngarizamba obano rikau profite leo jerengeze za muzinu bano rionese nyi wandu wa moroni ukana nyimlo yabo lelo mamba nga nyinyi moroni nga muijereu haruma majlisi ya moroni na utamwana wanadahoni wa moroni shaka mtuonese valueri ya ho wazee watende warume moroni abongeri kawanza rimwambieni banu ukana kamoroni kapitali ya hensi ya hatu ketina valueri kimila kamoroni ketina valueri kimila ketina valueri kisiasa ketina valueri ki haini rongo za kubinadamu zonti pia yabo hata emiji ya hatu kena uparenda usoni shatena emiji ya hatu ngejua henda usoni ahanzari mweleze ni banu kangi ona wandu wa biswara njema abongenyi wandu mwambao nga nyinyi moroni leo na mjikome maruhe wakati uja wala dhimu mjikome maruhe wandu wa moroni abotizie suala yao. Suala ya pili ili wakomori mwelewendo ngabo mbaba hatu washi babajani yarongwa jana yarongwa makalima ya tukio wakomori jimla baba ula hamba Sulemadi ya enshi Faransa kiasi ya utosha mahaminji mzeola. Suala ya pili hiyo inuketi haruma ani tirende madda shama nzo ni ibire ni stoe mbabiza nyaswahe za hangu mimi baba hatuola haini mrujo enda tsantawo ya hundeze heli ya mbaba ola ngujo shinda ya jue ke mbaba baba jani ya kaurungwa mnungu jana yende hata ya vumbue ya deye ya fedhei wandu wa diaspora wandu wa Faransa wakomori walo Faransa nimwambie ni wakomori kana sisi rifanya anketi miti fanya anketi mbaba ola harumilwa twamba wandu wa msamihi yo haini mdungene yang epinyo ya heni ankili yahe mbaba ola amjukana hena mna mru ya jo tanza uwa ya mjue kabati mru arumu ya mahame uko ukontre azali ekewa baba wa baba manotablu ngwa watanu mbaba ola nge mengoni mwa ko uvumbulo ka mafushari wa azali mbaba ola ya baba jani Sulemadi harungwa makalima ya tukio wa komori jimla shahena mnarafanyaze anketi baba ola harumilwa manem baba ola ngarjo mwambia ni hadisi banu kaiparoka enjour ara isazali hakahonda madzihoni harumu ya mahameila haniko andro mihono hata hawasule baba ola azalika jamnike baba ola mhono hamsumpia hasibabu laboka azali hata haze taratibu zonti pia mbaba ola yake ndae kaja kandae mbaba ola hamba kana uporo huzounga na wae yake azali abonge yijomkini haneselo nezeransenyi marazifanya tena kukana mbaba ola mbaba hatuola mbaba jani iyo eske wandu hele jamvi kwa jaka humrumia bala ya jihunda ya rongo hena mnaila mbaba ola ngena wana walu Faransa wanahe watukiwa nezerongo mbaba ola ya zamba mbaba ola hatukiwa ay wanahe watukiwa roalo komori roalo Faransa watukiwa nizo mbaba ola ya zamba shangari aminiu ne namna rafanya zera senyimara tunde mbaba ola kambaba hajana majitwa notido kaharizitwa hamazerezo dabo ya twale ngomrongo ya kaurongo wa holiho yemwa nzani wa mbaba ya hafa notablu ya hafa mbaba waziri baiza ma ministri zinu za parangsida shaizo rakahanzari mkonfirme nan reconfirme ban karjamba wandu ati kritike mbaba njazamba she opinion ya hangu nari tanta uendo ndondo paske mbaba ye karibu ni mbaba ya hafa abongebo ya kae mwana wa hemanzani wahe haundi habonze
haambilwa kangujo jana hakaufanya taratibu yake mjini hula cha eske wandu wa hele jamvi wa heya mahame na mnungu kwa jakautsa hawatembaba wala pieji wa mnike mrongo ya rongowe haukembaba yeti mru azali kajaparuka azali imbaba hatuola sulemadi kajaparuka azali selone zeransayma ratansa uambawi abonga mi kardaka hanza ya mwe suje yunu jeri ri kenti ri rajise nondo haku sharka hanza ruonese ukana kartuju wa izloroni hamba baha shanga muamini ukana mbabaha jita ngujita ngamuamini ngujo jita tena he akti ya ifanya jana sinotoka hari ngari mparao ya jeta he samaha sindi honliyo ngari wonesa ukana yembaba muibembeni ola ay mbaba jani mbaba jani ola ye akti ya ifanya jana ya kauvumbu ya diaspora nai badi wilati ubenza wala do wandu wa hele jamvi wa mahamedo wa mtia pieji shembaba ola yeti karibu neezi wala kaja paro ifaria ngari mwambia ni banu muhakikisheni banu kana azali hakatengweni hanikondwa baba mihono hata hawasule mbaba atola hamsumpia yatimniko muhono asbabu hata hai mbaba ola kadozinji ya mwimilie mbaba harai habakana huzongwana hamru dhulma zerongo hizo zire azali na mngabmjua okana kabati mwanadamu harumenti ya hatu ya komori mwenzara upeu na rankwini za peu hamazali donc ijo mkini hakazila plaza ho wandu wa hele jamvi wakaanza warelese mbaba hatuola hajunru hatu ema kalimala ndaba wandu wa msamihi shanga ruonesa opaskwe rifanya anketi nro tena tiparisa mengoni muona hahe hakaunika zenongo un par un ikawa mbaba haparoa na hahe hawatahasama hautoka ende bala ya rongowe izo muoni rahantu toa details dinji shatika hanza ya mwesu alainu ka ritito vezari rishampia mbaba shana ritunde mbaba woi yebanu mbaba woi asuli yahe woi haka faranta hamba ya baki hamba ngujo komori zuka umhunda zimhunde shaya uwanahe wakemakini baka na uporo uzongwa nahe ngena wana watimizi wane watanu walomoroni walom amahame watuna hazi ya ufanya wao numbaba hao ya wawani hata na ungwa juwao haini mrujwe mbaba hatuola kaye kalite ya hahe yenge hatu endabo betsalama haremu mwangu hamba mwanzu wazali azala jomrenga au kazalida ulo na bezo nae abonge hizo na kahanzani wanese ijomkini hako wandu wahezi waprofite mbaba ola wamrumie wajua humkaza migala shada bukana mbaba ke migala ke jasi hanro hauka mbaba hajirande konti haparowana hahewonti pia rangujana na lelo juma uwalilia mahoza hizo ya hamba ibaki minjamba kamparo mbaba jata hesama watifanye yuanfera hahe nuwana hahe shaizo rapfanya mtatauo ili ritunde rijue mbaba we imruindi ema kalimanu je yakawia towa bala jana edo bahanu rakahuja sisirwahir kana plan za huja banu mrendeti hinru shahe namna mbaba ramjua heli yae hanu mandamu ujua unasiha mandamu ujua hurumilwa mandamu ujua hurendwa nai jokirika wala wamtepieji kajuha urongowe yabo haondokana imabani hahido mambaya rongowe hajihundu hatoe kalima ila yoti njema ikalima kaijajibi wa komori shaizo dizora kahanzari wanese za huso mbaba hatuola mada ya raru okumori watukufu sizone sajuzi tikautuanya soha ya usema ema opoza wa sumanazali shabanu bwa komori izora kanzar jereza mbebanu ilimu yele wenro vanu ekale ori para ema opoza wa hezi azali watanganyihe mwendo mzima warefikira wajwa ugomba na nezi inu ya hisa ya saya hisa amini ukai hisa itobaki de la rutongo hamba hini siku itobaki wanruwa renge ebwe wareme bahi embe isobonsi zora kanzaru jeri mwene seri banu rimuhakikisha ini wangu wa komori kana kavati namna buma opoza wa azali wa komori wajwa ushinda wa muaminini yekaka mjafanya action ya uone sa kwa kweli nga mwanao neezi azali action za opposants zihakalite mbili
aksio ya opoza ya mwando iheya he namna ya ufikiri ne namna ya ukana mwenye ne namna ya ufanya playa maendeleo ukana kabwa javoti nganjo propose maraia wa hensi inu haba lokomori wani switene ni hunde hezi ni shanji ba wandu walo niyo inu ngo wai vanu politiki inu hikma sheka nyima opoza mwanao na azali kamjashinda mwahunda hikma nyoti pia mwenda mondo mzima wa ufikiri eze voti zija mfano njaba mtoji utambu za mwende hamada zila ngiladhimu mwane force force ikenzima eke force ngiyo nzima mfanye fikra nzima ya husuze voti zijao sheika kamtina fikra ya heze voti zijao shana mkane force nzima mdebarase rejimu inu ha force ngiyo kategori mbili tena soit un coup d'etat narkema clair soit manifestation ya révolution populaire ya hunga na danynye marai ya shai na hoshinda marai ya muwaparise wa Komori deze action mjozi Tanziani abonge juzi rimparani nyima opoza tena rimparani hajiku uka ileta ya udiwa za intérêt personnel ileta ya uyelewa ukana vanu ngarazireje za vanu leo tena vanu badi vanu baishwa jana haujuzi le 13 septembre ijoka ikatarehi baishwa ngio tarehi jusqu'aujourd'hui shay ijoka ikatarehi ngeba la azali haulo hafu eske ya jorenga ya rumendo opoza kejajo kiri haukaima opoza kamtina fali kinzima haini mdunge na iktea shahe na ikundi yabaza mwanahe hatojorenga yende setizo nesa ndonga mzirejezo banu manu affaire ilo important ukana vanu mwana wa azali ema opposant pia ayondwa he regime ya Sumana Azali waekubaliana rawasoma rawatosoma rawanzankli rawatonankli remalaba rawajufumu wa himilia onti pia rawalona vizio rawatona vizio wamba après Azali c'est Fatihu yenye ma opposant après Azali c'est qui raha kartuo na mdu na boti ukakamtina capacité ti ukakamtina jirma ya urumenti nganyenya nyoti pia mlo kontro Azali sha hoshinda mkubaliane mwende mondo mzima iluwa Komori wajwa ukana tomaya iluwa Komori wajwa huyelewa ukana vanu kuelema opoza wa Azali ngwaona plan wasawa ita action na rwa kompanya ngelazimu nyinyi muyelewe ukana valaenge Azali hashindwa bala juzi haulafu eza haundwani ndongo bala za ukatendele badi ya jorenga ti opoza ya jorenga ti opoza na izozo nti pia de namna mlio ma opoza haponge ma opoza na mkeradhi karna uziye de swala inu ukana nyima opozanga manzao lazimu mjikome maruhe ile taya ukanyima opoza maruhe mbuhezi twa mbweze hankiliza hanyu neze memoire za hanyu zilamhe wakumori wajokana tomanya wakomori wajouona kabanga bwandu wafikiriao haukesi tuyaso ya hunde mkomori leo timaji timwenje ti hatamba nongo tukayonti enda harumenti leo inu wandu waje wandu wa mahame wajundo mbajini yemdulo mbeni haude mbeni nguji sante alez ani rahana ya ulomoroni na hizo pia dezimbi inu wanti wandu walona hata arguma za ushinda mshindane nao wanti wandu walona hikma ya ushinda mshindane nao shemana mwa mshinda oni ndabukawa jua ukana mtambalia kamtiwa zima abonge nyinyi ma opoza namfikiri ukana hoshinda rodom nikaniza nyaswa handa abantu habaha ukana namfikiri ndo ngabo voti za madepite zijao eske Idrisi oi presida wa SNI hare conduze wange presida ngamundoma himilieze voti zinu na Idrisi au ngamtanganyi hao wazima mwende mwawane haini bahanu ba wana wafanye changement ya equipe ya SNI ili mwende wake voti za halali za kweli ya ujoshindwa ya kubali ikashindwa haunga mfanyao plazi ndo jina hizo za hanyu timpaka nto de Taiwan haunga nyinya plazi ndo jina za Wakomori wakanetwa maya haukabanu ndongo za siasa dizo na hamba bano mwandoni soit coup d'état soit vote soit manifestation ya population shema po manifestation kana utojua ya wala mwe wajue bai hizo organisation pia wanu kwa tina mvuza umshindani nganyi wenji Wakomori kwa tuanza ibabi sha emana zito avance da bumtoba zima
kamti wazima mwashinda mwaonda mwana nzima maopoza abonge maopoza na mrenti ze fikra ntiti na mrenti wanandongo watiti muyelewe ukana ile ta ya utanganyiha wazima wanruwa wane ne bwana inu wanruwa ujo uto wanruwa nu wamtimshindeni haukaunu kwa tumshindani hamali kwa tumshindani kweli ngwaonaye monopoli ya hensi hatu ngwa ijereo shaize mali side za tojote ngesari ngwa obanu watabaha inti mali haukanyinyi wanrumluma opoza mzima inge hadeside hajoshida ya towe maiye ya udebarase rejimu ya zali shaye maana kamti wazima kamtina fikra nzima kamtina mwendo mzima haini mdunge na mnakanga haini mdunge ani ngutsoba uso hahe haini mdungu tsoba kana mtuto amba hindu shele fulani atujorenga ani bahe azali ngo avance ngamfikiri kwa wakati waladimu mjikome maruhe uja donc mimi ngamwambio ni ndongo nzima banukana wakati amfikiri wa ukam mjikome maruhe uja haukadizo natoa example banu juzi Rais Azala jokaulo hafu hatwashono ndi hangamia hafu tukabanga si harma transition endo via joruma wale mabandi wala watojoelewa na wanke fatihu parce que wasa waelewa ka fatihu de après Azali se fatihu ye nyinyi ma opposa après Azali se ki donc ngamfikiru kana ranzi nyimlo faranta ma opposa wa Azali ranzi nyimlo komori walo Tanzania wonti pia ukanga bama opoza wa zero walo hunu sidwazi kama Mustafa Sadi checking bana honti pia ngile taya ukamrena shawiri mretize instansi mretize ze manigansi mkubaliane mwendo mzima ngarjodo toazenya so haina mnainu hauka wakati uja wa hemkomori aladhimu ya kane tomaya ne tomaya ya hawa komori ndizo mjozi Tanzania nyinyi ma opoza ukenti saisi bonti etiketi na valeur yentiketi na sheo yentiketi na hata mbanongo tukayonti radiri mkonfirme ni bana harumesu ala yahe politiki kana wakomori rimbenu liye ni bana kavati relation za kantik rasmi za husu yenti ya Tanzania nenti ya Komori ngabajodo buha na komision ngabo ambasadi sheka muoni harume diplomasi zentizo mbili yenti ya Tanzania kwa tu ya serikali iliyo Tanzania leo kwa tu avale hata ya serikali ilo Komori wajaba kaujiri nrongo onziro juzi ya investiture ya nrabo ya Azalila ye vice president wa henti ya Tanzania have haendea wakili ya raisi wa Tanzania harengwa have holoteli ya wasuli Komori hata ije uhondre botasi ya jerengwa nlogari ya veo harumu investiture kajauna hata autorite mkomori mzima ya muhimilia ya mjilia ina ya mlaulia itonge sata investiture ya johisa kajaenda harumu dine kajenda ya vumba bahanu shato continue ndo aeroport wananungu hamanda wao sepa negligent abogari mkonfirme oni banu wa Komori ukana emi konti wa Komori kweli ngwaja wenji Tanzania banu wajaruma treatment wajaruma commerce shaka vati mishindi ya kidiplomasia hezenti mbili iyo ngari mrasironi banu hauka hunu ngarizamba obanu hunu raisi wa zamani wo ustahilo hata ona sheo waudu wa kurenga ze decision za mwiso ukabanu hunu shinusha maidima ranzo katwa independence hata je honde leo parti nzima de irumao harumenti ya Tanzania wafanya equivalent diza ya kafiri na diza ya Islamu ine namna waelewana halafu ija raisi riparo rizamba wa Komori wenji wazijua obo tina kari zamba sisi ija raisi wa Tanzania haja harumu raisi mzamani Kikwete ikao Kikwete woi mru karibu mro na sambi ikao hata Kikwete asambi kati ya kahuja hunu raheja ifungwa ekahaja vanu wa lora isim zamani yekala la hoteli yeto la lo dawo ni Kikwete izo nongoro zijua onro ola sambi harengwa hafungwa Kikwete hasikomori yebe baru waende ata taratibu kati ya domba kana sambi la dimu ya beho haifanye evacuation ende afanye treatment zindongo importa la dimu wa Komori mdozi jua serikali Kikwete hasikomori hende hadiranjewa kajaonana na sambi ya mlaulia zirongo hizo tiuka Kikwete wa
badi Kikwete haba haide ulo raisi mzamani haeche maraisi wa zamani wa Tanzania wafupia Kikwete haeche dolo namu uondo urengo decision usoni mzaze hoi yabo kavati namna wahi warengwa mndu enansie leader politique mkomori ya lo haruma ya ranti politique haba ya lo haruma ndongo za societe civile o serikali ya Azali wamfanya mahadisi dao naye wamrumie hezerela soza henetsi ya Tanzania wahunde mishirikano mwema haukaza linguelewa ukana yezjo mhunda eka Tanzania kwa jamuimilia ngabo problem izo ndongo za lazima mkonfirmeni nyuma surtout nyuma opoza ukakabati mishinzi mema ya husu yensi ya Tanzania nensi ya Komori serikali zilio zinzoleo serikali ya Azali na inu ileo kwa turolewana izo rtwari mkonfirmeni bana serikali iliyo leo Tanzania badi wajoni ke opposition confiance shande kanga nyimondo mzima nganyi mwili nganyi konyo nzima zoro kanzari wasulishe bana ngabo mruo mkomori ya wahiendo rengwa hezerela soza heza hentinu neti ya Komori ya wahia rumilwa na serikali ya Azali ili ya hunde mataratibu za mkonti wa hunde islahi wende mondo mzima ya diplomasi mikonti endendo sha mru haelewa ka Azali mwanzo ya mrumie basi mru haelewa ka mwanzo ya rumilwa basi hareje dingoni ngari mkonfirme oni bana ukana ngabo bandi ya wandu wa migration ya Moroni mapolisi riwajuao wajobanu webala mali wejawe ni kawandu hunu wehila hahanza wabala listi za wandu ngarwatsahao wandu wangu adrenje yes rimwelezeni ukana komiser Alawi kuitsanda mjini mengoni mwa wandu wao akauno juzi wajao hunu wejao tia ndogo za intimidasio oritina intimidasio kwa na ushinda haukai mishinzi ya henti inu mishinzi kao ifoiste hilwa hunu Tanzania mrukaji baishwa de mahakama ngwatahuare te mru ulomra ya fulani lazima ye mru koparwa mjumbe yende ya juzi wa baishwa 2h du matin kana ngabo mromra ni hao hunu mjumbe uhama shefu wa mra ya shefu wa mji mruoi rijua kanga relocalizo mahala aliyo shagaranza urinke autorisation ramrenge abonge ngamjori parisa nziani muriuwe d'accord mlibe wandu mapirati waungu wao mijini pia nezenti pia wariuwe sheka kihaki kam na ushinda mridrange harumentinu ngardore ngaze precaution za hatu bien sûr ngardore ngaze precaution na singar zirenga au zirenge shaizo rakahanzari muhashirisheni na mdojua zenti za uzifanyia michezo bati Tanzania haukaenge baka mishinzi mema kamjajo shida muifanyia mchezo fadhali kabo watu mishinzi wa Komoro ngari mkonfirme oni banu kabati relation njema zilio banu habari zambao banu gouverneur waishe so shangazija wahe gwanzima Brema mzee ngujihundo banu rangwe samedi halalikiwa ni en general wa hele jeshi mbawa ya kijeshi ilo ya jibaze harumano za dima za ufanya makoshi ya majeshi nezetenu na rongoze za ulozi rongozi nji mbawa hiyo waudu walalika Ibrahim mzee hunu haja she namna ya rengesheha ni namna ya avance hunu wakomo tihadalo banungo mjua Ibrahim mzee hata haya onane ne gouverneur ay ne raisi wa heshesi wa Zanzibar kwamba Hussein Mwinyi raisi wa heshesi wa Zanzibar ha confirme ukana ngujo receive le gouverneur bahi pourquoi kana receive ne délégation wa wana ndongo wana incident diplomatique watojo por wamba shasi singartundao na confirme oni banu kana yentinu relio ya Tanzania nensi ya Komori kwa tina mikataba mema ya husu diplomasi kwa tina mishirikiano mwema he akti ya sambi vahema opoza wara kanzaru waswili ngabomba baadhi ya opoza wajahunu waambie ma autorite wa Argentinu ndrabo zinji itonge science ma autorite wa Argentinu kwa tu amini 100% ma opoza wa Komori yede mana riparao kana mtanganyi hebwa zima mjwa uhundra mndu ya msaidieni ya msitirini bwana weyenza hedi ngohi cheka mkati hela mnayo nezikundi ya mngamumni kaumvu yodo bahara kanzaru waswili ndondo bwa Komori ukana nyima leader politique kweli wone kweli wone la pour une bonne cause nganyi vanu heze strategy neze taratibu za udebarase zino badi ileta ya utanganyi hawa zima ileta ya ukana mrene mwende itifaki hamkonyo mzima ili muhunde wandu maparteneri wa msaidieni hamvu
hamali ndebara semba mafitinu wanti wandu walona hata arguma walona hikma walona rongo ngwajuao wandu walona mwezi ngwajuao kawa eshuwe ngwajuao kwa kwatina hata nongo vanu hata le jeshi la Komori ngabo wandu walobala walowa hara sikarla wahamba ukana ngabo wandu wenji walobala watosubuti rongowa watujofungwa shabanu ngabo wandu nge watu ngabo walo jeshi ni ula nge waisha kapa zandi sorema watojombisa imaraia ne maopoza rejimu ino enzayo shango wahara onde saza nongo wo hauhara wa hao sisi wahara manu le Komoro on a jamais connu une guerre karta paro wana karta paro disa mizinga haukweli wandu waele wasi wandu hatararenga independence watu damu yatia zenku deta zafanya wa Komori pia kuja joshida mrarambie ka wandu fulani wandu ka wafu. Donc il est temps ya ukana nyinyi ma opposant mkenti mjifikirie mwelewe wa Komori kweli kama kweli nyinyi wandu mlona hikma kweli kama nyinyi wandu mwanzo kweli enti inu ibadili. Il est temps ya ukana mtanganyihe mfikirie wananti na mtofikirie wananti mfikirie wanahanyu mfikirie wandu washahanyu mfikirie zefamizani ba Komori walemewa ni maana walemewa wahisatomaya abonge wanu wa Komori hoshinda waamini ima opoza sido kahari mkenti mfanye mabunjili yobaki deze axiom njozi Tanzania wa Komori waje wa dojo hima wa mwamili wa mtanganyia na nyao sheka mranti hena mnainu mbulie wanruwanu watongo hena avance no kana no jinenda nakangwa onamvu wangu kwa tina hata mvu wallahi wanruwanu kwa tina ndongo kwa tina dizorutongo hamba kwa tina hata mishinzi hau arguma ngamuna ukahatamba vititi wafanya kwa tushinda waieleza kana vanu yunirifanya hasibabu kadha hata kadha kwa tina hata rongoza ushinda wa argumente wanruwa romwezi azali hiyo nde yuone sao kana wahisandrabo shaibaki nyima opoza mtanganyihe haukweli watike ujoka na interet personnel mwende mwendo mzima mhuie masiwa mhuie Komori ili ende usoni pasko wa Komori wahisatomaya yewe maopoza wako wahezi azali inu kamjuu haba wakati waladhimu mtanganyihe uja kena ukiri mtanganyihe mtoe mali batina ukamumwelewa ne fikira mzima tizamba banu kabanu wandu wa ilima hau mzima hatojo kaprea toeze mali zifanyishe rongo banu she mana watu uturuku dabukana deila ukana mtuto wa fulani atujo njia fulani na banu ngaruduri zambe banu nonondo zonga rujosu butiri zambe kwa wangabo wandu walaruma opoza wanu wardi watu utaha wakotize mwaye za ukaintiro harume miharbatu iliyo inu wamihononi mwemafujari wanu ili sambi yatujofungulwa pasko bangabo wandu waluma opoza walo kontro za ferzinu watu ujibi wabo sambi ani wajibi wabo sambi ya lobala wajibi wabo sambi ya fungu alobala ndi manu wandu wandu donc na mtoa na ndongo watiti maopoza na mwelewe ukana ileta ya uhubiro wa Komori walemewa wanungabo wakati hata nyinyi maopozanga mjodo njo mijini morelo huu wa majankudi nize majilisi za homi jini hatu nize maulida nize nyafati vanu hena mnazalui wandu wazali waremao mauhuna na udungu hazono do mijini vanu hata nyima opozanga mjo udungu hena mnainu kamdaza hena mnainu bahimu kamtutoa strategia hata za uhiensi hatu kwa mfikiru kana hainu wakati rujuu jabanu habaha ngarudu tuwa zenya soha hena mnainu ana wakati uja walazimu maopoza mtanganyihe kane fikra nzima mwendo mzima mhiensi ya hatu haukaya iliritimizi hoshinda wandu wa wane harumandongo za siasa ihafala kambili swa mfanye mkudeta mtowe rejimu rekam hau mkubaliane mwendo mzima haruma voti shabatike wambao mwanzo voti na watu hanza voti na mkubaliane ya igonzima mwende maranganye mafiti ukanganyaze mvupi anganyenye mwayenyi wa maopoza rane mazama jindini zinu wanuti wandu hata walona hayati wandu hata walona hikmati wandu hata washindo wajoshinda wahunde arguma waeleze hukana vanu wandu wanu ngwaju ani jau kwa tina hata arguma hotoshinda uone mndu wa hele jamvi lazali yajeleze mbarongo ya kweli yukuja joshinda msaidie kangurongo mtofikiri mbamruto na atoparoka na dhamana yanti ze mba hizo pia
zumba za mazi watona hata argument warengenti hatu mateka bahi watona hata vision shae mana washinda o avance o hata rlona mahaminane dabo kanyima opoza ngamambila nao nrabo eze mvuzi lo nazali izo yale mana yalonizo danyima opoza kale o azalinge na mvu danyima opoza inform jo utanganya ze mvuza hanyu banyu wa ukweli ngamjo mshinda sheka ngamanzao mumshinde na ukaini mri atishile mwananya nguchojodo avance haba hata singar wazao mahaminane yabo ha mahani ngarutu hamba mahashenda yabo bahi ngatu mahakume mahashenda mahaminane bahi halafu bahi mdiwaze ukanabanue nti inunge inutia hawa intia fami sikarja zoya ndongo za royom yeti inu nabanu hoshida wanruwa wanene royom inu danyima opoza mkubalize mbahaza madzi zinu zirengenti hatu mateka kwa tina hata mbandrongo waifanyao kabatie mkomori haisa tomaya ni pouvoir ni opposition ibaki nizo na hamba banu maudu ngojo ishia wake machuli mahala iho au wafati wake mrua opposition yende mjini yardiare rohoriho yardungwa hashononde sababu wakomori haisa tomaya na nyipia zenstansi pia atokwe ileta kwezi waukana mjiresezise ni mandu mrema wezi azali ili mwendo mzima ili mwende mushinde ezinu ketina ndongo yembe yivu ibaki iremabwe yobonsi ze consultation pia zifanya yezinu kaiti wakomori shaibaki danyima opoza mlo komori mlo faranta tanganyihe mondo mzima insha Allah taala nizimgamni kani ushinzi abonge tujua utimize video ya hatu kama wa kawaida isije ya mwiso itoka ya huzuru wa dini wajuka utukiwa watukiwe wajuka ujibiwa wajibiwe sisi renge miadi mimi tirenge miadi ukana ino katinjo kufanya video ifoni jemba abine suala ya huzuru wa dini kabano huzuru wa dini sisi ti wanashama miti mwanashama wa huzuru wa dini shaze action zifanywa ono wandu wa huzuru wa dini izo dezitonge sao sisi rajabanu rarenga defense abonge wako mwori jana riono majilisi ya fanyishia ya huzuru wa dini pari ijoka ijisa ziruzo na kanzani sisi ndiye banu leo ijoka ijisa kana wala wandu wa mararu wankonze wala wako kwa jabka jibi waneze njema kamlati ho mde na la salasa engewo wandu wa hikma engewo wandu walona dignité engewo wandu walona haya ye majlisi ya fanyishi haja na ya huzuri wa dini pari badi ijo kaijisa engewa travaye o wandu wambangwa yao fundi Musa uende wazie majlisi hao wamba wanzo waliwa parce que riwono ye video yafanyishiha emisio yafanyishiha na ya fundi Musa na Ubeidi mshangama fundi Musa haonesa ukana haini mrumu hiyo nachi jana waka majlisi ya huzuri wa dini yenge wakabuha mru ambangu hiyo fundi Musa hende hajirande harumela sali yakafanyia majlisi yala badiri jojwa uhimilie mruo hata fundi Musa yamlibe bantukartuani ya mazina haukasi dizora hamba banu siti wandu wa huzuri wa dini siti fami za fundi Musa siti wanzani wahe karata paroka wanzani wahe shaizo raka hanzari wanese banu wandu wanu ambao waremao fundi Musa eske wanu kweli waremao fundi Musa hatwabiambi au waremao fundi Musa haujadu parce que lewa yinu ngojoishia ukana wabuhe mru yatoete mwanyaji shete mwanaji hari wandu watahe wandu wajote mwanyaji ba mra paro dragi wani fundi Musa izo dezete mwanyaji wazito wao hamabanu wao kwa japaro dragi jokiri kawo dragi wana umeshati wana wache dizora kanza rudini sisindrie banu kana ngabo wandu waniona natia mafoto ya kamlati homde ngawo harmo miru ya hangu yao ngabo wandu wafanya komanteri ndongo hamada hizo kazi ja ustaiki wanu henamna wandu wa komora actualite wapanga nkodo
yabo kamru ala honkodo mruji pani aiwana mimi titorea banu wallahi kabati mrujo shida ya destabilize haka shaido shangu shoizima mikala wa uzamba shai wanu walonezirwa kairi mru ya hibe hata kairi mru ya fanye dega hata sha mwanamme ufirwa usunduwa nruzi ya tilombo ni mwanamme amanda uo timru wa ukamri mbe nafasi wakumole na rele wanenro zuramba obana vanu mru nafanyeze twabiambi pia sha mwanamme ya utulombo dufini c'est pas bon abongezo rakahanzara wanese banu ukaye maulida yafanyisha ay majlisi yafanyishi hajana harumu mji wa Pari iwonesa ye jirma ya fundi Musa iwonesa ye sheo sha fundi Musa haukati zanzi haruma komentari ukana fataha ezalekezwa ni Mwenyezi Mungu izo mwanadamu kashinduzi menya vanu sisi kartuana na asumana zali dina ngari wanaona system abonge ya system ilona wa uzuri wa dini ni namna wafanya oze nongoze action zao hiyo ndo bahanu riwani yao ngwarenda oze mazinji majilisi yafanyishi hajana yala timali ya joka urengo ya tulwa maboshoni shanga ngajofanywa action ya saidie suwa madrasa suwa onrolwa wade suwa heze nongozo tipia hizo dizoruwa nao yabo hizo zikaufanywa ni erdarasa ye tofauti ya erdarasa na uzuri wa dini wafanya ze action hata ijana inauguration nge wandu wajua hizo wafanya erdarasa jomkini haka wowo ye pratikia hao wakauta wadu na kangwa ngabo transparency wakaudo toa directement wandu weona esa wasaidia hiyo de difference shabanu sisi ngarambao kana hainu wakati rijowo na Mungu ya doto wa ushahidi ukana nguiyo fundi Musa ngarjo mumbisa hata fundi Musa mnikema pesahe shetambu badingar amini ukana wandu walo Faransa waishia ka fundi Musa nge Faransa yafanya tourne ya sa Marseille ya Kapari hata jana jafanya maulidi majlisi ya association ratoishi ya Mungu ya wanu ambaoze ndongo zinu ratoishi ya watu ambao ushahidi ukana ngabo mre daima bo mangoni fundi Musa yanshiu hao harumaye samahani hao harumaye majlisi ya kajana yambe ukana banu mimi ntinajua uruhabano au kafundi Musa wenga ni mwiyo iso de zenye shahidi ritahao shawana ndongo watiti wa ujalu wa rohombi wa upeu wa udarutu wa banafasi halafu dizo dinrejeze banu kana banu kairi ya haini mru ndongombi mwanamme yazifanye shati mwanamme usundulie mwanamme hamanda we ya utambo odufini wandu wala haina mna hizo wafanya wala hankodo jeli kamimi juzi tila hankodo ya ambassadeur Njizi ulo Ethiopie parce que ambassadeur Njizi tijuandro kana ha travailler daina wandu wao haribala nguaniko ndrongo za hangu wa wani contre ambassadeur Njizi timlance ya defi ukana mimi tila hankodo wandu wa komora actualite wao kamlati home dena na la salasa na watoto wa makalima wambe ambassadeur Njizi ya wambe hawabwe telefoni wambe ukana Njizi ya rongowe ya towe ushahidi wa hangu wanrongo wanazifanya Ethiopia mbi wangu mimi nionese mana nazifanya hauka Njizi tizone sanro ambassadeur Njizi we timdu njoka baba tanambira rongo we mndu na academy na Ethiopia tinoto katika academy na hakanela kilenzima ya hendi nyumba hangu we mndu lo na rongo za 12 ans 13 ans Ethiopia kaja paroenshi ne mndu mshahai honge na wandu wa ili aba kabati mzima ya paroenshi Ethiopia yabo ngabo ndongo zinjira zifanya ekati fanyambi yabo bai hafanyambi ekati fanyanjema hakubali yabo bangu ngabo njema njo kubali shabati ke mndu wakana ngujoka uto ndongo ombiza hangu omuyeshi wangu Ethiopia na bonzo kadami na Ethiopia ngabo mbira bahari leo inu kartuishi liana halafu ngwanzo ya towembiza hangu bahi abanzo kamba nafasi yabo Njizi jipange tizamba juzi ngamzirejezo bana ka oana ziromba mbuzi ombaha za mazi zilo abo zimenyao zenjema na wakontinye sheo siku mjo ukubalikanyiwa naume kamlasi na la salasa njo ukubalikanyiwa naume do siku mjo urenge telefoni muibua mpara ambassadeur Njizi ya rongoweza hardi wangu mnibilie ni pare ni rongoweza amtina upara
noto dini he harme miru ya hangu akainu ya hangu ni onese za hangu njibu njizi ngena besoin ya rongowe ya toe témoignage za hangu contre moi abo bangu mimi mina besoin ni jeni toe témoignage nziro za njizi we ambassadeur we ti amanda ami c'est simple ambassadeur banu bwa Komori mruba lo hadrapo we rais wa daula na ambassadeur. Pourquoi? Parce que ambassadeur wala ngehama rais wa daula harumenti ila yaliyo ilangi territoire comorien yabole wayinu ya ambassadeur. Par exemple ambassadeur Badawia ya lo Tanzania vanumrie bodungwa mbio timu Komori bahi hata mjeni ujodungwa mbio Tanzania vanu ngutahwa ya ula wa kipolitiki mfano hajihundu hajirande harume ambassadeur ya Komori abo atange Komori abongele ambassadeur njizi nge Ethiopia rika Ethiopia rirende njema bwazima rirende mbi bwazima lewo yinu kuna uja uka control ya hangu haugari manao ukiharingo joka utoa siri za ngombi za hangu ukanjoka huba nafasi yabo hiyo enduza njizi na hime ajiajibu yenduza njizi na hime ajiajibu banjizi ambassador njizi ngabo hata vokali za helonizo yakauzibeshe mwana mshwa hangu mwanamshe yabo hizo message lonizo vokali za njizi ambassador njizi ngabo mwanamshe wa hedimani timdu wazo mjini yakauleleshe hao hahe ya mrenda mrumshe hata ya Ethiopia jamba hize eske hizo ndizo njizi utahordoz detaye. Donc il est automatique na mimi nga mwanzo haini mru ujuo njizi ya mwambie message nzito wa obana ukana ambassadeur njizi kaka jajirese zise eze témoignage mbi ya zitowa za hoona ramwala ngamjomba zinji vanu tsaba kana ngamina video special njoka ifanya njizi changa mlindo nione reaction ya njizi abonge haurevene sisi kartibanu ya uwani ya uzuri wa dini na erdarasa na tijina wapi ngasibanu riwani eze aksio banu hata zenjema yenge azali hatufanya mbandongo njema wakumoriri iwo norutojo heba noriyambe ukaze lewo yeshonga shahe mwenza shonga waipia da eno andro hahe shanga mbandongo yaifanya njema banu si kartibanu ha intere personnel hamadu andro jina karjaja banu dofanya video harma page hangu inu ili ndo hundra intere mitide kina wandro intere ajemu shambinga mfanyo video neonesa namna zerongozi lo abonge leo inu garta hao namna ya ushinda wanru wafanye changement abonge leo wanru wahimilia wadui wafundi Musa ne association ya uzuri wa dini wado rutujwa bana nafasi nezi association pia zirenda ozema karna uba nafasi abonge leo rutujwa jibi wangabo mwanamshe wokwe video hiyo kwa actualite wa izimi mwanamshe ya parabo moroni mwanamshe huo ritansa huo rihundu zenongo pia yafanya hata ex wahahe de yamro ex wahahe hapara harume telefoni hamba ranti utabe namna hiyo video kwa actualite wa izimi yemana kwa actualite wazime video ndabo waelewe ke mwanamshe kajaka utoa témoignage za kweli parce que ex wahahe hapara hade jouer video zabari hili mwatoi hantu wanruwa ishia ze kweli na abwe mwanamshe woi mwanamshe yangamiza Megani ya he uzuri wa dini yema pesa ya he uzuri wa yema pesa ya kauhundi habo ilo gari la uzuri wa dini la hulwa la kaufanya taksi yema pesa mwanamshe wode ya dogarde hayangamiza di maana ya tolo haruma uzuri wa dini yabwe mwanamshe mwanamshe moroni amina hatele zina la hesada bona lidiwa zabana na lanzi haba tibeshe walo zina yenge mwanamshe wewe ngawona ndongo fanya video uonese ukana ngawona ndongo kadha za ufundi Musa sheka doto wa témoignage za rabo na wewe Megani we na bonga una dossier ya Megani wairota ngarutu hambaze kweli yondo bahanu liyo abonge na mhunde na mtahe source mdo hamba shati ukahari wanandongo wa batani mruha drage kaja drage wa hale mruha do fanya jau wanu hata hale kanga bonya mvu wa boraka watoto sitotwa zengori ele leo inu mrajo twa zengo ya ele armamvua kabati mruto na histoire kabati mruto na tarehi kabati mruto na ndongo kayuti abonge zero za kanda toize nyaso ukana banu mruka mjwa mru nge mru hade ya mru nyinyi wanru wa komora actualite tipia danyi mlona dossier inu ni amba obana rimtunduni rimjuani de mana rongo wabana yabakanga manza mtahe wandu warijuao na mwaptahe mwaritunde warjua shati ngarujua kashahidwa shatu izima
sha mtsede mrenge mru ja ambasadori njizi mjamu mtwaze nguo mtitwe ambasadori njizi ze nguo na singar zamba obanu mtitwe ambasadori njizi ze nguo ba ambasadori njizi wo imru nlona ndrongozi njizahe yazijua wa ambasadori njizi kaja paro subuti ya nteza ra nzibonlo Ethiopia hata njenro Ethiopia miwenda Ethiopia njaparo mtaha njahe kaja paro mtaha sha ambasadori njizi eka wewe ngojitoleyo utowete mwanyaji zafo za wallahi kahamba kweli ntina unjia sha eka hamba ndrabo donjo unjia kuna tina huba nafasi ambasadori njizi no kamru hawan hala hankodo mruna yime ayo asime na valari zamba kana ekambuzi fanya mtenje onye mbuzi do jula hasara abonge ikakomora actualite wajawamba rongo zikao njizide ya zamba yabo njizi ngo jula hasara yabo jeheli ukana ikakomora actualite rijua ukana wanru wanu ngwaruma ni wanru wa mafundi tizamba mbamvu ya mafundi mbamvu ya wanru wa siasa waheba mbao rizipte muanye banu ngarjo rotodiri nji wanru wao ankarja la haurudi harmaza ferzinu ngarjo dirona ne tena kamgwa benze ngamjori samehi nyi wanru kao makauridunga habaha na nyimjo hunda bahati mridunge harumaye siti habari za Komori ukana rihezaleji akusha rikawezaleji lili rirongowe ilimwelewe shati ukarikanza rimdomeneni au kakarja joshida ridomine mndu karja joshida rimetrize mndu jeli kakabati mndu joshida rimetrize ngarjo wonana wanamfa minkum wassalamu alaikum.